Svi znamo za staru izreku od kolijevke pa do groba najljepše je đačko doba. U njenu istinitost svako od nas se mogao uvjeriti u trenutku kada je to doba daleko iza nas. Tako i sa nekadašnjim učenicima i maturantima Sanske gimnazije. Ispred zgrade gimnazije danas se desilo neobično okupljanje, a tom prilikom obilježeno je 60 godina od trenutka kada je jedna generacija učenika zauvijek napustila srednjoškolske klupe. 15 pripadnika te generacije, danas već na izmaku 8. decenije života, evociralo je uspomene na bezbrižne dane odrastanja, školske nestašluke i sve ono što život čini čarobnim i lijepim. Kažu kako ovo nije njihovo prvo okupljanje, te da i danas njeguju međusobne veze i prijateljstva, iako ih je život razasuo širom svijeta. U njihovim emocijama i danas živi sjećanje na prelijepi grad na obalama Sane i nekadašnju zgradu gimnazije koje su pohađali, a nalazila se u samu rijeku Sanu na lijevoj obali u centru grada. Danas je nama praznik, srećni dan. Mi smo završili gimnaziju 63. godine, znači 60 godina od mature. Relativno dosta nas je skuplo u odnosu na naše godine, ali će doći još. Nas još ima neki 10-15 i svi se radujemo kad se ovako vidimo, kad se skupimo i skoro svake godine se nastavimo da dođemo, bar ko je zdravi, ko je sposoban. Evo, nažalost, nalazit ćemo ispred gimnazije. Zvao sam profesora, direktora gimnazije, nam otvori gimnaziju. Na neki način provjerimo stanje. Nismo uspjeli, jer je subota kao neradni dan. Ja mislim da bi gimnaziji trebalo biti ponos. Ovo su ljudi ipak koji su završili u školu uspješno i kroz svoje obrazovanje i kroz svoje uspješan rad. Presrećna sam što sam po 4. put u Sani na proslavama mature. Dugo se nismo sastajali, prvih 25 godina. Nismo imali ni potrebe, jer smo svi osnivali porodice i imali svoja posla, onda smo se skupili pa na 50, pa 55, evo 60. Živim u Smederevu, zovem se Dragica Dobrijević, za Sanjane Janković Dragica, član, odnosno sastavu ove generacije. Šta da kažem, sećanje na ona vremena. Svima nama koji smo u ovim godinama su nešto najlepše što smo proživjeli, jer stvarno je bilo mnogo više ljudskosti, mnogo više savesti, mnogo više prijateljstava i mi evo ovako mala šačica održavamo to i sada. Ovdje sam završio maturu 63. godine. Presretan sam danas što sam ponovo sa svojim drugovima koji su za sreću živi i zdravi. Ja sam sretan što sam došao. Volim Sanu, volim Sanu. To kad god dođem tu ja posjetim Sanu. Matura je ispit zrelosti cijele generacije i sve ono što je mlado, što raste i razvija se, poslije mature odlazi i počinje jedan stvaralački rad ili kao studenti ili kao kvalifikovani majstori i to je toliko značajno i smatram da je potrebno da Skupština opštine usvoji jedan zaključak ili odluku, ne znam ja kako se to sad kaže, da se ustanovi opštinski praznik Dan sanskih maturanata. Činjenica jeste da slavu našeg grada su pronijeli i književnici, i naučnici, i ekonomisti, i vojnici. Znači, ono što vrijedi, to je iznjedrila mladost koja se završava u ovom gradu maturom. Bivši gimnazijalci su složni u ocjeni da je ta obrazovna ustanova kroz generacije učenika davala prepoznatljiv pečat ovom gradu. Sa sjetom se prisjećaju zgrade gimnazije. Kažu da je u njihovom sjećanju sve živo kao da se desilo jučer.
bezbrižna mladost, druženja, šale, profesori, bježanje s časova i šetnja pored Sane, prve ljubavi i simpatije i jedan prelijepi grad na obalama modro-zelene rijeke.